Hello. Valletta, il-belt kapitali ta' Malta, imbniet bħala belt moderna fi żmien il-kavallieri li kienu ġejjin minn kull tarf tal-Ewropa. Belt li qatt ma ntrebħet, dejjem ħarġet rebbieħa. Ħafna nies żaruha, ħadmu fiha, għexu fiha. Il-belt Valletta tibqa' l-Mekka ta' nies u lingwi minn kull tarf tad-dinja. Hello. Hello, where do you come from? Germany. Can you say hello in German to us? Hallo, wie geht's? Thank you very much. Hello. Where do you come from? Can you say it in Pakistani?哎，大家好，现在我们在瓦莱厂，这里是我的餐馆，主要的我们就是做一些中国的相对来说比较传统和地道的食物，希望你们都可以到瓦莱厂来，然后也希望可以见到你们，谢谢。Thank you. Hallo in Deutschland. Hallo, we zijn van België en wij komen uit Brussel. Hello from Venify. How are you today? In Italian. Can you say hello in Italian? Ciao! And where does she come from? Nepal. Nepal. Something in Nepalese. Hi, namaste. Hello. Hello, where do you come from? Paris. Paris. Can you say something in French? I'm recording voices in Vas-y, Valletta. parle-toi, lui. Yes, this is artist Metro Gims. No, I'm français. En français. It's really famous artist. Yes? Yes. Yes, now C'est I'm... un vrai artiste qui I'm vient. honored, my friend. Ah, thank you very much. C'est possible Vas-y, avec you walk to me. Non, merci Call, beaucoup. speak. C'est un beau. J'adore la Valletta. C'est une belle île, Malte. Et merci pour tout Votre accueil. votre accueil chaleureux. La chaleur. If no Merci. COVID, I will kiss you and hug you. Yes, Ok. ouais, nous Thank aussi. you. Merci Bye. beaucoup. Bye. Ciao. Alam mo yung police station dito, yung police. U minnaw, inħajjarkom tamlu bħali u tiħduh dan il-vjaġġ. Flok tħarsu lej il-belt. Bajnejkom, pruvaw isimaw l-ħsejjes differenti li hemm fil-belt Valletta. Ħsejjes ta' nies u lingwi differenti. Illi wara kollox jagħmlu din il-belt tant sabiħa u glorjuża tagħna.